ibintu wamenya bibangamira umunyonzi: kwisanga mu gitondo cya kare nta bugari buhari muri resitora. Ntuzigera ubona na rimwe umunyonzi ufite ipantaro idafunze hasi ku maguru, aribyo abenshi bita amafuka. Umunyonzi wagiye kuri resitora akabaza ubugari agasanga nta buhari, uwo munsi kunyonga arabireka. Ikindi kintu wamenya ku munyonzi: iyo uri umugenzi ugashaka kumutega kandi akabona uwo mugenzi amurusha ibiro ndetse afite ibondo ryaje imbere, akabona atari bubashe kwicara ku ntebe y'abanyonzi, icyo gihe ntago agutwara. Wakibaza ati agusubiza ngo iki? Ahita agusubiza ngo ntago ndi mu kazi. Umunyonzi aho ava akagera ashaka gutereta umukobwa umurusha ubushobozi, niba aba yibagiwe ko ari umunyonzi. Kanda subscribe, share, like, comment kugira ngo tujye dukomezanya mu biganiro byacu bya buri munsi. Umunyonzi ntabwo ushobora kumubura mu kigage, uko utabura isazi ku nyama, ni nako utabura umunyonzi mu kigage.